Ngithi nani kuphi ndidliwa yindoda yaku TikTok. Indidla imali indidla impundu. Lalela we oh. Lalela ke Tom. It was last year November. Okay, last year November. Engihlele endlini ngisiphuzela iGordons. Mosendlini mina la endlini ngiseloku nginotshwala. Bengahlale la bengisahlala eMidrand by that time. So mina ngihlele ngingumuntu onotshwala. Anytime ufika endlini yami uzofika kunotshwala, you understand? Okay, ngisiphuzela iGordons. Qombo okay fine. Ngathi decide ukuthi come ngibe live TikTok, you understand? Okay. Ngibe live TikTok. Mangibe live TikTok bena abantu nje aba-requesta abafana aba-request abafazi ku-request abafana bodwa, you understand? Okay, accept ngibhizi ngiphuzana leGordons. Kungena omunye umfana uzwa how uphuzani, ngimtshela ukuthi ngiphuza iGordons, athi ho ngipha, ngithi uzoyithatha, angimazi zange sakukhuluma ngisho na ku-inbox, angimazi, ngithi mina wozoyithatha, athi yena ngiserious njalo, ngithi nami ngiserious wozoyithatha. Okay fine, hayi athi ngicela ukunikeza inamba yakho, hayi ngimnikeza inamba yami, ngimnikeza live ku TikTok, understand? Mengicabanga ukuthi iyadlalela vele nami, ngimnikeza inamba yami, ngimnikeza inamba yami vele lengisebenzisayo, understand? Okay, ngimnikeza inamba yami, how afone ngilive ngala, afone kwenye ifone ngamafoni ayi2, afone. Okay, makafona ngithi how kanti serious, athi yes ngiserious, inamba WhatsApp ngayo le, ngithi yes inamba WhatsApp, akuthi khefeng ngicela unginike ungisendele, ngicela unGWhatsApp ungisendele location qombo, hawo ngomfana lo unemoto vele ngibhorekile vele nami ngisiborekele. Okay fine, ngimnikeza location, ngisase live njalo. Ngoku laba abakhona aba-live bathi sizokuhlalisa simlinde, masihlaleni la ku-live simlinde simbone vele uyeza la, ngithi masihlaleni shomi zami simlinde. Aphinda fone futhi, mangifone hayi kunoku 10 left 10 right 10 left 10 right qomba hayibo. Umjita uzanyani, yazi umjita uzanyani. Okay, afika umjita vele egate, athi afone athi ngisegate. Ngingaphuma ku-live ngihambe nale phone ngithi in case lo muntu lo uyanikidnapper, niyazi ukuthi ngikidnapper ubani, imbonile nani beka live la. And vele i-TikTok account yakhe it's not a fake account, it's not a what inazo zonke une pictures ne video zakhe nguye vele. Hayi manifika egate vele uhamba ngepolo eblue. Uhamba ngepolo, uhamba ngepolo eblue. Hayi mfethu, if uyayibona le video I'm sorry if uyayibona le video, otherwise ngenze mention igama lakho. Kodwa imali yami ndiyayifuna, yona imali yami ndiyayifuna. Okay, ifika ipolo eblue, ayifika ipolo eblue ngingene ngaphambili. Mangena phambili mfethu Ukraine, then benise ndibabona siba ngimtholile guys nanku, ngisaku-live njalo imtholile nanku. Ngithi ke mina vele bese ngiphelele ibhiya la endlini, kusho mina sengiphelele ibhiya, ngicela ukuthi ungikhaphe ngiyothenga ibhiya ngaphaya la bathengisa khona amabhiya. Yena akaphuza bengenze next, bengekho bhiya emotweni ungena next. Athi hawu iphi iGordons, sisendlini iGordons. Uyayifuna vele ngempela? Athi hayi bengiqama manga ngifuni. Ngithi hawu uyadlala. Excuse me, ngingene ngithatha iGordons, mangithatha iGordons ngibuye nayo. Ngene emotweni ngithi ngikhaphe ngiyothatha ibhiya. Ngihambe ngiyothenga ibhiya. Ngifike ngiswipe 6 yesavana. Mangiswipe 6 yesavana athi ucela ngimkhaphe umngane wakhe. Ngabuza umngane wakhe kuphi, athi useMidrand, nami ngihlala eMidrand but eMidrand etown. Aba uthi useMidrand etown. Ndithi ke mina okay, it's fine, you can go. Bengicokele le short le, exactly le short le na t-shirt eblack, bengicokele le short ne t-shirt black ne push, ngisakhumbula. Okay, fake uduma imoto, sihambe ngihambe ngiphuza lesavana, ngihambe ngiphuza. How ngithi ngiyambona uthatha isavana eyi1 nawe uyaphuza. Ngithi how
manje kwenzakalani ngitshela abamazi lokhu nawe uphuzisa kani ngishela ngaphakathi siyami kanti siya kuphi erecharge nekwazi recharge eMidrand erecharge kwenye indawo enhle nje kanti siya recharge masifike recharge athi ha yazi ngikubona ukuthi ugcoka ishort and lana bangena abantu bagcoka ishort ngithi ke mina khawu phela mina ngitshela ukuthi sizetshwaleni because bengizotshintsha ngeke ngize ngiyetshwaleni ngeshort nayo okay fine ngayetshwaleni ngeshort but ishort eso hawu angeke athi okay sambeni sinendlini siyotshintsha cabanga maybe ngendlini ukusuka lapha recharge ngendlini 20 minutes asihambe siyendlini siyotshintsha ngithi it's okay we can go hayi drive off sifike endlini ngifike ngatshintsha ngifike ngikhipha ijini yami ka-Red Betty ngexesha ngisagcoka ijini yami-Red Betty bengithi ngicela ungi-anele shirt le ngizogcokela inye ishirt elipink ngigcokela inye ishirt elipink hayibo ngithi ngicela ngi-anele le shirt leli elipink angi-ayinele vele ishirt lesikhathi leso mina ngiyagcoka makaceda ngigcoka ishirt siphume sihambe sifike recharge masifike recharge bese ngisaphuze 1 esavana esaphuze 1 kuna 4 emotweni ayikavula masifike recharge utshwala akungeni ngaphakathi understand athi ene lana utshwala abungeni so sisothenga ngaphakathi nto okay it's fine ngizophuza noba ukusasa lobo or masesibuyele endlini maybe mase ngibuyele endlini ngizobuya singasena next understand okay sikana ngaphakathi erecharge asifike nyani sifike sesithola abangani bakhe lapha sithola abangani bakhe ngaphakathi baphuza babeke nje ibhakede nje baphuza ngazi ukuthi babephuzana hayi ngifike ngime mina naye ame ngoba yebo lo mfana ukyolo uzobuthenga nini ke ngoku because sobe simile ngoku ekaleni bathina abantu sobe simile bathina abantu ufunda ngithenga utyala simile ke ngoku mina sendiziprocess ifone yami ifone yami ngithatha ama-videos because kuhle bra recharge shem kuhle kwakhona abantu kanene ke lasika le ntombazane ethuka too much kwakhona siyani Bush whatsoever kwakhona la ntombazane lalanga wayipha recharge ngibhizike ndiyamvitorize hayi ndibona bayibo utywala popi mos abupopi utywala what's gonna happen dana abupopi utywala noma ngikhupha ikhadi lami vele ndithi okay ngicela ungithengele i-6 abantu lapha understand bendiyithengile i-6 kuqala I understand ngiphinde ngithenge enye i-6 e-recharge cabanga i-6 yase-recharge emalini 2 something ngapha ngimnike isikhathi lami hamba oswapha enye i-6 abekela izinto bhakede abekela ndivula isavane yami azivule neyakhe ndithi hayibo ndizodliwa apha or what qoma okay it's fine let me not think about it maybe uzothenga utywala later on nami ngesengiqala uba tips nyana because uyaqaphela beniphuzile igodini endlini so sengitips nyana nami yabo hayi mase kusele 2 ebhaketeni athi ngicela uthenge enye i-6 ngizokunikeza imali ekseni red flag yabona lento red flag yokuqala leyo but ngelela xesha le azange ndiyicinga uba no this is not it azange ndiyicinge ngelaqesha no uyatyiwa apha azange ndiclick apha kum engqondweni uba no wena uyatyiwa apha qoma lo mfana undenzani okay fine ndimnikeze kanti ndithi okay it's fine as long as uzondinikeza ekseni asenayo inamba yakhe mos and TikTok wakhe senimbonile so obviously we're gonna talk you understand okay hamba swipe enye 6 abeke la siphuze around 2 I think around 2 ithe mina sengiyozela ngicela ungihambise then wena uzophinda ubuye atha kusemnandi mosithi hayi mina sengiyozela and ngikhathele ngiyozela ngidahiwe ngicela ukuhamba ngiyolala ke mina angijwayelanga angisumuntu ohamba ya kwe-groove angisumuntu oya kwe-groove yabo so hayi athi msambe semotweni sihamba semotweni gibele emotweni throw off to my place okay isikhathi siyaphela uyazi part 2 oh ndiyazi kanene ngendilale nini yangibhebha indoda sikogqibe yadla imali yami
Okay, we drove off to my place. Okay, masifike egeyithini ngivula ucango lemoto athi hey ndijike abuze uba ndamkelekile uba ndingalala apha endlini yakho. Amkele uba ungalala endlini yam. Ndithi ngaphakathi, why not? This guy is so handsome, he's so cute, like indoda. Understand? Ndijajena nendaba ke shem, ndijajena ba. Ndijajena. Ndithi ke mna ke what? Ndamkelela uba ndingalala apha endlini yakho. Ndithi no, it's fine, you can. I don't mind. You can. Hayi. Ndithathe remote ndivula igate lemoto ukuthi angene. Okay. Ndivula igate lemoto. Singena stranger sa TikTok. Stranger sa TikTok. Zange ndathetha naye lo muntu. Eshitheni le light. Zange ndathetha naye lo muntu. Light ndifuna ukukhanya kancane ninibone. Yeah, saka ndithetha naye lo muntu kaloku, so ndidibene naye izolo because mase sibuya kaloku bekusengu2. Ndidibene naye izolo afternoon. Hayi fike mvike ndikhulule ndinxilile mos ndikhulule ndiphosa impahla ndizilibekele ndiphosa impahla ndizingene ebedini akhulule akusale ngetrunk angene ebedini ndijike njongele angene ebedini andibambe like from the back, so vele ichukume iqhotho la nto leya ndiviyanyakaza ba ndiviyanyakaza andibamba bambi andive ndijike ndiresponde back. Do you have condoms? I do. Yes, I do have. Kulukutu. Ndovula wardrobe. Khupha condoms. Kwangama-trust. Yena ama-trust akhona ayengekavulwa. Yangibhebha indoda. Hayi ningijaji. Yangibhebha indoda. Yangibhebha yanditya impundu indoda. Yazi itya impundu zami. Like, mandivuke ekuseni ndithi ndiyochama. Nandehle ebhedini. Wonke ama-condom asebenzile. Wonke ama-condoms asebenzile, indibhebhile indoda ubusuku bonke. You understand? Okay, it's fine. Zange ndirikthi nokurikhetha futhi fine benxile naye benxilile akandirephanga. Nami bendifuna. I understand. So it's fine. Avuke astart imoto ahambe. I understand? So around 2 emini yangifonela uthi ucela siphinde siphume futhi. Ucela siphinde siphume siyapha athi no ucela sibuyele recharge abangani bakhe bambizile so angathanda ukuthi ahambe nami. You understand? Angqondweni yami I was like, yo no, this guy ungithandile yabo. I was like, no, this guy ungithandile, so why not today? Say no more. I'm coming sizoya ungitshela ukuthi uzozongilanda sikhathi bani. Yebo ngitshela ukuthi sizoza bathi no ngiphuma ngo5 emsebenzini, so I think lapho kwenza ufike mahara half past 6, around half past 6 lapho uwe nawe ungabe uziprepare. Ngithi okay, it's fine, I'll do so. Ingqondo ilele ndithanye lo bhuti lo omuhle wepolo. Nina hayi ngajajani yabona nina antibafuni ke abantu abazenza ongcwele abajajanayo, antibafuni yabo ngoba nalezi zinto eziniyazenza but nizenza behind the scenes. You understand? Behind the scenes. Okay, afika umfana
azonilanda. Xa ifika onilanda sihambe siye recharge. Siyafika recharge sifika khona abangani bakhe vele baphuza utywala. Yabo? Ayiphuza utywala sondele kumathi baby ngicela uthenge nginqenela ukutshela izolo ukuthi akunamali mina ngihola nge-15 mara manje ngihola nge-15 ngizokubuyisela please trust me. Bavela ngoba uqhunyiwe ubuhle balomfana. Kaloku mina ndiphambene ndiphanjanisa ubuhle balomfana mntakabawo. Andimnika ikhadi noba mngahambe othenga i-12 sesavana. Okay, fine. Thatha nale khadi thenga i-12 sesavana. I think izoba right for ubusuku. Enzele ungabe uphumana uyothenga vele uthenga i-12 ungathengi 6 vele uthenga i-12. You understand? Athi okay hamba othenga nenofana abuye ne-6. Kuthe xa kushiyeke 3 wasondela kimi. Athi yes baby yabona lama pay yakho lozuphela so bengicela uthenga iGordons. Ngicela vele uthenga iGordons into engazokhawuleza iphele. Did I not buy iGordons na? Because I will send you tips. Kahle kahle masawuselile ingqondo ayibikho enduba nobubele. Ndamthengele ndakuthenga iGordons nayibeka apha. Sasele iGordons. Around 3 sagoduka. Ndiphinde mfana. Nditya futhi. Kuke yami. Imagine ndihlale 8 months ndingayenzi lonto leyo. Sendizotywa si-stranger saku TikTok. Azange sivumelane. Azange sithethe nawo inbox uba okay sicela sijole or something. We did not. We just met live. I gave him my number. He came to my place to pick me up. Say recharge kanti uyonditya imali. Asibuye recharge kanti uzozoditya impundu endlini yami. Wanditya umfana futhi wavuka ekseni. Ngabo 9 wahamba yawakhe. You understand? 2 days later wanifuna 1,000 rand. Yebo ufuna uthenga ipetrol. Akanamali yokupetrol ukemsebenzini ngicela ndimboleke 1,000 rand. Kuyo yonke lonto ndafumanisa uba utshatile. Unomfazi nabantwana. Ndijajeni it's okay nami ndiyazijaja ndizijaja every day. Ndijajeni nami ndiyazijaja. Unomfazi nabantwana utshatile. Andikayifumani imali yami even today. Andikayifumani into yani in November. Jonga, now you can judge me for the last time. Ndadliwa ke akho nto enzoyenza wandidla ngapha nangapha. Wadla imali wadla impundu. Ngobona undifuna nenjaji kokugqibela. Fine. 2 days later afuna 1,000 rand yepetrol. Ayiphepha namali ke petrol ke emsebenzini. Cela uniboleke uzoyifumana nge-15 seyidibene nale ya. Ayiwo. Did I not transfer now baby mali 1,000 rand? Ilihlala malo no. Did I not transfer baby 1,000 rand ke emsebenzini? A stranger from TikTok. Esinilele for the full 2 years, 2 days. Esindityile impundu 2 days. Sanditya 3,000 2 days. Now ndizisendela imali yoke emsebenzini. Ndizomfumana phi lo mntu? Ndimazela buhla lapha. Jonga mamela. Okay. Siyaqhubeka siyathetha no baby. Siyaqhubeka. Siyathetha. Into yemali yami akayithethi. Guys ndijajeni. Lo mfana lo ndisathetha naye even today. On WhatsApp wami. Ndizakhuluma naye. Imali yami dololo. That's why ngithi I'm tired man. Lo mfana imali yami uthini ngayo? Oh I'm sweet or what's going on? Uthini ngayo? Mamela, how did I find out ukuthi utshatile?
mayisemsebenzini uyandifonela sho ukuthi ujwayele ukundifonela mayisemsebenzini mayisendlini asijwayelanga ukufonelana so mna WhatsApp ndithi hi can I call you I don't know my wife is around ndithi what uchatile I don't know my wife is around atsho nje kanjalo atsho nje into endenza uba ndifune imali yami kakhulu ke ngoku because bese ndiyamkela into yoba hayi ndityiwe kanti ndityiwe indoda etshatileyo iyefana nalo owandityayo nandimondla yena your turn is coming iyefana lo wandityaya ndimondla ehlala the whole week kwam ndimphekela ndimthengela caba mina ndiyindlondlo yama-Gordons kahle ngintshele mina ngiyindlondlo yama-Gordons because naye ndandimthengela nxambi emsebenzini emphathela i-Gordons wayehlule yi-26 rand yokuza kum ukusuka phaa ehlala khona ukuya endlini kwakuyi-26 rand but kwakuzonyanzeleka mna ndimtransferele i-100 rand yobeza endlini azobona mna because akanayo even i-26 rand yokusuka phaa azobona mna endlini ndiphinde ndimnike eyokujika ndiphinde ndimphekele ndiphinde ndimnike impundu iyefana nawe wena your turn is coming wena angikhathele ukuyuzwa abafana mina indlondlo yama-Gordons jonga mamela okay nijaje futhi I don't mind and nijaje kokugqibela yingo futhi ngiyaqabelisa ukungijaje okay I met this guy ku Facebook sathi igama lakhe uSive but igama lakhe bese ndimenshinile qha I met this guy on Facebook sajola kwamnandi sathi decide uba azonibona akazongibona njalo sobonana ngeweekend what akanamali ozakum thina sizonibona akanamali ngoba mna simuncwane esindimi ngoba ndimuncu kaloku when I'm in love mna ndibamuncu one thing I can tell you ndibamuncu did I not send him 900 rand yokuba eze kum endlini 26 rand yokuza endlini kum 26 rand afike endlini kube mnandi kube lonto fine thenga ama takeaways qhoma ezendlini bendimthengela ama takeaways qhoma ezendlini thenga ama takeaways okay ndiqala ukubona i-red flag kuphi red flag uba kwanye i-weekend wayize endlini njengoba ezendlini ayifika endlini sidle kube mnandi kufika ubhuti wakhe mayifika ubhuti wakhe kunyanzeleka kuba makwanje kuyojive ubhuti wakhe unemoto makwanje kuyogroove hayi kwanje nyano kuyogroove makuyogroove ebusuku and ubhuti wakhe wamane girlfriend yakhe makuyogroove ebusuku sekumele kusivumelana uba okay fine magenge ngo-12 siyabuya uthi okay hayi sivumelana baye ngo-12 nyani siyabuya kuzolala asesishaya 12 umuntu akafuna ukubuya samshiya lapha yagroove niyakwazi mosendlini samshiya khona sabuya so masizongena egate aphinda athi ubhuti wakhe majete masimlandele lo muntu lo wathi uzole mala lapha yawara era ekufamilia nale ndawo sithi okay it's fine nosebenza xa sifika nafuthi akafuna ukubuya sethi samfoster uba makabuye xa sifika endlini wandibhonya ngempama umuntu ukuthi ndimshiya njani etywaleni ebene behambe nami wayengimshiya etywaleni lapho uze kum manje wayengimshiya etywaleni wangishaya ngoba impama ezi4 ngamxole imagine angifuni kabi indoda ebethayo mina but ngamxolela fine hamba abuyele endlini yakhe aphinde abuye futhi ubhuti akakutyi ukutya ongena drink akasebenzi umbuzo wami phaa kwakhe uyithatha phi drink but xa ikwam ukutya ongena drink akakutyi ubhuti wayengaklini noklina endlini xa ndibuye emsebenzini kwakunyanzeleka ndibuye ndikline akaklinanga
akahlamanga nezo zitya chomi. Sometimes uma ndivuka ekuseni ndiye emsebenzini kwanyanzeleka ngiqale ndodlule kuqala. Yeva? Kwanyanzeleka ngiqale ndodlule kuqala because akafuni ukwendlula. Manje xa ngigxuma naye wayigxuma. Ndondlule. Akawaseli amanzi asendlini like asebhakedeni besahlale lokushini ngoba asebhakedeni bendani nebhakede lemhlophe. Wayengafuni ukwase kwanyanzeleka ndiyomkhelela amanzi phandle 30 pin mayifuna ukusela. Angawasela ngasebhakedeni lami elimhlophe. Ezotya kwanyanzeleka uba ndithathe indishi, ndithathe indwangu, ndithathe amanzi ndiyomhlambisa izandla ebhedini ngonqena ukusuma uhlamba izandla mayizotya. Ava? Ndandoda layo bendiyithengela idatha. Idatha bezithengelwa ndim. Anwaziphi nisemsebenzini ndimthengela idatha. Ndimthengela iGordons, ndibuye neGordons emsebenzini. Namthanda namaglasi ayi-2 iGordons namaglasi ayi-2. Isekhona amaglasi wakhona la. Ana ndimthengela wona yama nala Gordons. That's why ndindindlo nje amaGordons mna kaloku kuba ndifida amadoda iGordons mna avela ndifida amadoda iGordons. Wandigqiba ngoba it's on a Saturday andiphangelanga. Ndiphekile. Eva? Ndiphekile and akho drink endlini. Ndithi ndiyamazi ba ukutyukyo ngena drink. Wabephuma ethi uyangasemall. Uyashaya umoya. Ndikhupha ikhadi lami yase-FNB. Ndithi ngicela uzuswipe idrink eShoprite ubuye nayo. Ubuze ba ndenze no-cashback ndithi no ungenza u-cashback. Andifuni imali akho imali. Athi ke na-ke angeke ndiyoma iline eShoprite ndimele ikho drink kuphela. Asoze ndiyoma iline eShoprite ndiyomela nje ikho drink kuphela. Ndithi okay it's fine ndathatha ikhadi lami ndalifaka eWalletini. Xa ebuya ndabuzwa ndokuphakela. Athi khona idrink. Ndithi bendikuphathisile mos drink wala ayikho idrink. Wathi ungandiphakela ndikufuna. Ndahlala phantsi ndatya ndabeka ukutya kwam lapha. Athi kusungekho pha kwam ekuseni. Wena usile kusungekho. Ndiyakufida apha ndimthengela ama-takeaway ndimthengela i-airtime. Ama-airtime ndikunikeza 26 rand ukugoduka. Uba ungenayo 26 rand ukugoduka. Iyokuza 26 rand awunayo yokugoduka awubi nayo. Wavuka ekuseni wagoduka. Ngabe ndisemsebenzini. Wani WhatsApp athi imali yokugoduka uyibolekile ndathi okay. Xa ifika i-28 day i-pay date yami wani WhatsApp ekuseni athi ngicela ungisendele amanda ndiyibolekile la mnikazi wabe yayifuna ndabuza uba uboleke emalini. Wandani boleke i-300 ndathi i-300 uke apha uhlala khona kuso 26 rand. Athi awungiqala kakubi wena namblock wabe ukuhlukana kwami naye.